Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Nyotrep Integrated Territorial Organization Kelapan Pensyai na ka Sorkar ha kabaydey berkajing ay Challan ka Sorkar ya ka company bad kiriw shimet banti Mawshun ha East Gente Hills ya ki bamdon ya ka mining list haba Pensyai ha Shillong Press Club menta ka laitrik unay lur ahaja apusan kaseng kelapan pau bakat kum ka RTI bakaseng kalayo ban Krensyai ba onomla ban ay ka incidential Challan ya ka company ne kiriw shimet henrei ka Sorkar kalale persya ya kani na kalyang ka sengkalapan pau bakat kum ka jubab na ka RTI bakilayo na ka Directorate of Mineral Resources ka Sorkar kala ay incidential Challan hadu nyotli ki semen plan kabakot hadu 0.4 prakulur metric ton kabaki siyo tang ya ka royalties kabalong prapaw tingka bad habakhen ya kani baro kapisa kalong hadu laispa 0.9 not klur tingka hakini ki company cement kisiyo siya ka Sorkar klem da siyo pat ya ka MMRF kabahabban siyo nyo paw tingka bad ka DDMF kabahabban siyo arpusaw tingka shi metric ton kaseng kalapan pau batang kibadon ya ka mining list kila banti ya Mawshun na kalyang kaseng kalapan pau ru ba jin lada ka Sorkar ka ailat banti Mawshun kat kum ki kendon ka district council kinom kerdu tulop kum baja hakini gisngi bomenta kaseng kalapan pau ru ba kanom syong that banwat manu badan kti ban ai incidential limestone yakini ki company bat kiriu shimet Namar lada ailat ya kani ka Sorkar kan sa persyang banyu rot ya ki bor sensyar na lor ki district council ki bor shnong bat kumta terter. Habaya day bat kani ka kajungan ay briefing kajungi sa pagsilong press club. Kaday halor kani ka incidental ses kaba ay ka Sorkar bat kadi amat ikini ki cement factory. Hagasan dari benai mi ada jalan pusan yang bu ya kan right information dan panjang tip habis ada ya kan hukum Challan Union Mawshun komiti hapo simen plan kemudian sepuluh strategi te in details habis ada kan ya te nilap bagaimana saya nilap patai kubuan ipa dan bersama ba nialet dan nilap dan nikenok pakai ke big scan lengkap ke Sorkar ailat ki cement plan ban ya penlik ya kata ka revenue dak badon kti langkat to kan ki head mo Sorkar namla nomba all the party involved untuk kita ni kat to ni bagi mi kita ki high level ke bapak kan penyak ya ka revenue sama state ban ya thap apla te yakini ki details ngan IT nama pa yakini ka artikel la file legal secretary ni shane snong mau kemudian dekat kesal bagian brief tengi nilap lembaga ni baga kecing kamu jom Sorkar man siap pelok jadi likely otomas konsen lebih baga don terlihat bagani nama ma adalah ngam cili adalah PHI kumba kikwa man siap pelok berhadir bersih bersih kikwa mungkin ada kompor kenang banyo ban lat ban ya lat ikini kipi tungko baga konsen te habis dia begini ada perokok point wise na way at shop in the battery secretary but legal secretary hagabay day bagkanika briefing jungi mitaksi ni Shillong Press Club inal yang kaseng iwan ni ban pensengaw sa Sorkar lang bajang fisya gelap patay kubor bagi bu kajing dawa ng Sorkar jelang bahkan pensyai yang ni kaseng bat yaka jelah berapa way ba halor ketika approval pala ada state government sagi cement plan halor incidental limestone ti habangi bisar pun aja didulir ki kor islah documents hado ka MMDR hado ka Meghalaya Mines and Minerals Policy ada kata kamdan ka provision ke babatai dan kamdan ka paragraph ke babatai sai ba kedeu ba ke government ke state government kala ban ai incidental limestone lani incidental Challan ya kinu ki kharkhanal ni yagino kuno geriu cement lain no iki minor mineral namar yo limestone hi la khenyu ku major minerals te katkum ga RTI ke bagina pan ha santarik prime azar pesan ila yo itu job halai tarik jubab halai tarik uprai bandu azar pesan te keba kejingkeli kebangi hadu mentangi kat ke kuaban sengo pensyai kalong kejingkeli kebanyo keba angkum ni furnish the details under which provision of the MMDR Act 1957 where limestone
for cement industrial use falls under incidental category. Kajubab kalong not applicable. Kabamut ba kamdan provision ban lani kamdan ko provision ban ka sarkar kala ban ai incidental Challan yakino ki company ni ki cement ha ka bai dei ban u Mawshun namar Mawshun la khayu ukumu major minerals. Te Nigla keliro ikut coba ke bawah ni. Is there any limestone approved as incidental in nature for cement companies? Please provide the quantities approved in as incidental in nature. Jadi coba kalau kita ada yang terlihat cement companies bayar ikan incidental limestone. Kepenongkong tadi ke Meghalaya Cement Limited kata kisi syaikhot ke Topsem kat peralat Prabowo hajar kendai spa Prabowo metric ton incidental limestone ke Green Valley Industries Santhal Saulak kat hajar aspa saw point liar metric ton Goldstone Santhal Layak sabu hajar aspa sabu ar metric ton Star Cement Shikror nyibu kendai lak lagusan hajar sanspa lagu point lisan iwe metric ton Hill Cement sabu kendai lak arhawai hajar Prabowo point Iwe Rew metric ton, Amrit Cement, Ndrubu Kendai Lang, Ndrubu Hajar, South Park South metric ton, Jankia Cement, Sapulai Lang, Hajar metric ton. Di kini kita jingkai di begini yo, nak lembah ke RTI nak poka, Directorate of Mineral Resources. Di kejing temu jong Sorkar, ban lute, lani ban lut, ban kini big scam, hajing kita begini ke incidental limestone. Di nomor ladeka Sorkar ka issue lembak ni ka incidental ka au ki awai ya barang tax bade bansim nado kases ka assess ke royalty per kumka mungkin ka Meghalaya Mines and Mineral Reclamation Fund kila lai bansim ya kases kila lai bansim hendai simtang ya ka royalty ke bakra hodka ka bakra hodka ka mul ba ya baru kai kini ke total metric ton ladi kan baru ini utili kini ki cement plan no kapoi hado 1 crore arpo pralak prabosan hajar sauspak kendai hendru point pralai iwe metric ton 1 crore arpo pralak prabosan hajar sauspak kendai hendru point praspak lak iwe metric ton tiladang multiply yang ni 1 crore arpo pralak into prapo kemud prapo kena ketiga royalties mo kapoi kepisah hado laispak 1 crore lai pulak lagu kendai hajar news pak sabun tengah. Kani ketika pisah ke kisiu kini cement companies syak Sorkar lani yo lesi kampoi sebagai account government dari katum ke RTI kini yo kapag kejingkai ki research ki lalai ni yang keseng ni laba kani ke last pak sabulai kelur ketika pisah kini cement companies kisiu yang kini royalties. But kisiu tangi royalties. Ki awal dia ka RF bat ka DMF. Kay MMF ada kemudian kadang Meghalaya Mines and Mineral Reclamation Fund kaba new holding cash metric ton per metric ton new holding ka. Bat ia kan District Mineral Foundation Fund kaba arko sa cash metric ton. Tila degi plus prap holding ka kadang royalties new holding ka dega MMRF bat arko sa ka dega DMF kamu total kalau cispa new holding sa ka. Di cispa new holding sa multiply dengan total incidental limestone ba approved government 1 crore ar product kapoi kisah tu news pa 1 crore ar pulak 90,000 saus pa sa product kata kadai ka actual calculation ka scam ka big scam kata scam kas news pa 1 crore ar pulak 90,000 saus pa sa product kadai ka scam total ka pisah ka sidong nak ka ngimtip ka posisi mo ka pisah ka unknown amount. Lagi gimana sih kini slice pak 10 crore, news pak 10 crore minus slice pak 10 crore kapoi kesak pisah sa sang pak live crore kat arlak 80,000 news pak atengka. Ti kini kalau tak ke bang penlengo yang bahkan ko provision badaka ke guidelines jong ke Meghalaya Minerals Mines and Minerals Policy bat kenika Mines and Mineral Development Regulation Act 1957. Namar ya ke incidental Challan hi kila depan isu incidental tang ya ki miners yang kita ya ki miners mineral om ya ki majors mineral.
ka notification ka ba issue da ka Government of Meghalaya Mining and Geology Department notification ka ha ka arko kendai tarik Januari arsa ka pragani de latest notification bapumi da ka Mining and Geology Department ka kedai hukum ni ka the incidental in context of extraction of minor minerals means such unintended extraction which arise out of non-mining activities such as construction of road and others major infrastructural projects. Kamut ba habaong incidental kamut bagi kita intention banti yo like Mawshun. Kadi intentional, unintended. Dia pipingabar hadu kanu kadi ke Sorkar MDA ke Bamantang. Kalawan isu incidental yang kadi semen company hadu 1 crore atau peralat tam metric ton. Habaka ka ain ka ong ba buat kadi kan order notification bapumi naka mining and geology department ka ong ba ya major mineral scheme lah ban isu incidental. Habaong incidental kamu unintended. Gimana ban hendak nak keliru ke ate bang kam ton ke provision kata ba gila ban isu incidental. Kalau kamu jikli ke banyak ang ba furnish the details under which provision of the MMDR Act 1957 where limestone for cement industries use falls under incidental categories ka ang ba not applicable kamut ba kamdon kani kadi kejubab hi kepala jubab dekat Directorate of Mineral Resources kebamut ba kamdon kanu kaan ban issue incidental ya limestone benar pada itu major minerals tangi ki minor laban issue ya ka ya incidental Challan nomor ki awat lut ya ba lagi formalities kenang bagi laban nomor lagi ki ham yo ya NOC ban apply ki hapton ke mining list tang ki benar ni ke mining list ki laban mai te ki laban ti yo Mawshun hakan in large quantities kan hakan kat kum ke mining plan nomor ya ke mining plan ni la ai dat Indian baru umai la pengkret dat Indian baru umai ban ki nangta ki habyo saya ka clearance forest from the forest department ki habyo ke NOC na district council but bang like kini ke baru khoi kenang mungkin la ban ya bantu ya bangklok ki ai kini ke Sorkar ai ada ka incidental limestone kan kenang makin avoid no ikini jing ini formalities baru khoi ti kani ke dai ke ba ke sung no ke alish no ba jing bansap ke cerkai tam hapok kani ke tinur jong kani ke Sorkar pemantang ti ngini kalian seng ngin ya syong perkat lo kani ngin perkat bat ngin ya wat insa khot ye expert ba long gi mai ki kham sepang lo kani kam bat ngin nong syong klik ti bat ngin le de dai lo kani kam khanang ba ngin lap mano ba ti bat mano ba dan benta hak ni ke ban ya selok ban kumno ban isu ye kini incidental limestone sekini khat kana cement company sepodam stage for East Jadi Hills nomor lada ngi ailat ya kum kini jingle jong Sorkar supi kan ka persyang ban yurai ya kini ki bor censar nadu ki bor jong district council ki bor snong bat kunta ter ti yihi nginong ailat kum kini ke bro kan namar kani kadai ka leakage of revenue lada jen da barak kini ki companies kinyat kat kum ka norms ngatrai kini ki district council kamtam ka Jadi Hills kam nom terduk tulap kanom ter hiran bisa hidup kini singi pemerintah kum terduk pemerintah ti dei lembang ke jingle jong Sorkar ka wan no kini ka apot ba ka district council hi kamtam ko Jadi Hills ka wan kini ka jing terduk bisa jing hiran bisa had ka ba serkai hadu kali kani hadu ba kini ke Sorkar kala sim de karai pakan siu no itulap kini trai kini ki staff jong ka council ti kani ka dei ba idalap lembang kini ki ATI di dulir ki beliau lembaga lat wajib tim ATI pengilam isim ba kini ke Sorkar ke ba yang ba kini ki nong nikmat ki ba syong hate ko sekretariat kimde ki tagi statesman handre ki dagi salesman kimde ki tagi legislator ki dagi contractor kimdan kata capacity kimdan kata jingi jingai kumno baman te baman ra ban create revenue ya state hanalor kili i ba state jong ikla here hagi liang benta bher lalu ke jing boleh putih gayok kot andai ki perkatang ya ka kumdo ban kentiu ya ka jing bat ka spa jong ki iklan ke perkat soi galawe dan ni kumdo ban kentiu
tendrong ya ka state kejungi tang ya royalty hoi prapodan kasih permit return Jika kita kamu kenal apa kita punya tentang, kamu kenal tentang ini kacau itu salah ni, itu dia leh apa? Dalam kihaban apply yang main English, hoi. Kim main English. Lada kita ni main English Kim kam ni kata incidental. Kisah bagi incidental login lah man kesorkar kam kan ke provision dah ke patai bekerja bah ki kesorkar lah man isu incidental. Nomor ulang tu dari major minerals. Tani ki minor minerals kila ban isu incidental. Kumi ki mau kontrol ki mau ki mau boulder stone. Dari ulang stone ni kam kan ke provision pok MMD arak ni haga. Dikali main minerals policy ahzat karar ban kedau syai ba kolom ba kila ban isu incidental. Kani itang jing itu kejing loot, kejing lute ya ke revenue kejing lute jangan ke sorkar. Tanda tahu yang ni.